E di adapay daw nga ribong nga utang mo kanyak. Hindi, kasano ko nagkautang kanyam? Manoy ay bulbuludak nga kwarta kanya minsan. 4 mil, Pamanointad mo kanyak. kaya 2 mil, Manupay nga rji udem. kaya 2 mil. Kitaman. Sangar! Umpaya kamates, nagpakaste ka. Agbalin nga kadwa anak jay kanya da insanansang. Umpaya kamates, niya tera mi din tadjay. Apan taman ala na bulbuludak ng kwarta. Umpaya na nuwaji kwarta ngay. Paggatang ako matis magol. Ha? Ano nga smagol? Paslang stay na eh. Paismay smagol ka pa, chinila sa lagayam. Isumit lang nga jay, napudpud lang idapan nan. Pagkatang ko ti chinelas. Iji ko ma-mercury no adda. Apay, dala ko nga chinelas di Mercury. Adda, danto pala ko da nga donut jay. Umpaya, unti la ko na ni Kwan, manong nga rudilan. Naibus ka no din na minsan, madipay sunod na kagatang. Agpasayro talang garo din. Apay ati motor mo, han nga mabalen. Mabaling mo, ngum gasolina ma. Manumala na ati motor mo ya. Pagbalin na 1portan. Mabalin mo, ngum na may busan dati gasolina, si Kagidoron. Manong nga litro ti kailangan tapto makasampat tamat lang itoy. Mabalin na di may sa litro na, kanilibre nakti ko mirinda. Galos sinaklang gar dati motor mo, pamerinda ang kapay. Una, sakit driver mo. Di no kayat mo, sikat tag-drive ta, kaduang kalanganan. Sige man langan, no isa tiket mo. Gore ka lang garot, tapang ko ala na di helmet. Bilis ma. Hoy, ano ka tayo susin eh. Pandara mo ta, uray naktan. Apay madim mo lagandaran. Kamates, madim mo lang mapanda-pandaran. Jack mo. Baka perdi mo ati motor mo. Kat kasano nga pirdi, kabarbaro pa lang atoy. Kita ma. Baka tokpol mati lang isnan. Muriyot. Kasano nga matukuli lang isna, panunutom man. Jack mo. Ha? Sakman? Hindi ka naman pinahilmet. Hindi na kayo tag-start. Hindi na kayat. Awan, tatay ko pa'y papandaran. Apay nga pa. Ni, apay mo isusin natoy. Apay di na isusin natin motor kamates. Atoy ni, umagang gamin sa shock. Apay nagtimo yung kabel. Ito ni, nagmutalang kan kamates. Ay, itagahan ti pagikan ti susay. Dan, sakay kan tama pantan. Sige, sige, sige. Titan, ang samot suna. Apay ka sweet helmet mo. Amot ti makitak. Mutalang ka nga talaga. Kasano nga damakitang kabaliktad, Mike? Aya. Uy, baliktad. Nagkapoy talaga taulom. Oh, Insan! tagan din sa muna eh. Sakay, Mike. Uninsan, nagpakadwa ka ni Sangar. Nimbag nga daw mo, manungan song. Ay, gwapo gayam. Bagnal daw mo walang pogi. Nya kamates, alam ay bulbulo duman? Uninsan, adda kwarta mo na ya. Da, nagpadala ni kasinsin mo nga ray. So nga da di bulbulo duman. Nimbag no kasjay, adaman ti kwarta mo. Damat na kasit, mano di bulbulo duman. 4 mil ko mainsan. Uy, nagdakkel mo teng kamates. Paggatang ko kumatis magol, kunay duduma, pangkang ko. Aya? Ati nay. Apay duduwari lang mainsan. Kasi siya nga kamates, atalat tinabati nga kwarta. Gumata nga malagamin, tismagel ko. Hinyamat ta ninsan, baka dapay nailabon mo ng kwartam dita. Awanin na kamates. Sige garod, basta 2,000 lang tidad mo ha. Hoy, kamates, ngayon, 2,000 tayo nalam ha. E di adapay daw nga ribong nga utang mo kanyak. Hindi, kasano ko nagkautang kanyam? Manoy ay bulbuludak nga kwarta kanya minsan. 4 mil, Pamanointad mo kanyak. kaya 2 mil, Manupay nga rji udem. kaya 2 mil. Kitaman, edi 2,000 pa iti udem. Ayun niya. Ayos lang insan, inya nga rod. Agawid gamen. Hunin saan? Galwad kayo ha. Uninsan, ay utang mo ha, madimlip-lipatan.
Yung kami nga roda ninsan. Nga roda kamatis. San? Kasano nga nagkautang kanya, nag-isak pinagpautang kanya na. Madinsa.